Dobro jutro, evo nas u Novom Gradu. Trenutno snimam, znači, timelapse foto ovoga tamo. Znači, prvi timelapse što sam pravio, što pravim. Uglavnom stavio sam na svakih 5 minuta da okinem fotografiju, beskonačno mnogo puta, zato što mi je mrsko računat svako najutro. Znači, bit će 20 fotografija po satu, 10 sati, 200 fotografija, koliko bude sunca, ne znam, ugasio sam display, znači da mi ne troši bateriju na fotoaparate, opalim ga, znači to je landscape, znači nisam radio nikakva manuelna podešavanja, jedino što sam prebacio objektiv na manuelni fokus. Zašto sam to uradio? Zato što prilično teško može ove objekte u daljini da izoštri, onda vam je ono stalno izoštrava bliže tačke, dalje tačke, onda fino prebacite na manual, nazumate šta želite i lagano izoštrite. Znači, kao što sam rekao, 18:55, ovdje bi mi trebao neki širi objektiv, ali naravno, financije su takve kakve jesu. A i ovo je početak. Znači, ovo je, evo, kako to izgleda za prave. Znači, timer sam stavio, okačio sam ga tu, nekom žičicom da ne visi pod. Tu je spojeno, a naravno kad završim s tim ubacit ću i timelapse video kako to izgleda. Sad jedina stvar koja me brine je da li sam da li je ovaj interval premali ili preveliki. Da li bi to možda trebalo staviti na tipa minut. Sad ćemo gasiti display, da se baterija ne troši. A ja ću to večeras sastaviti i pogledati. U slučaju da to je predugo, ništa, sutra ujutro opet. Sad je 16:48, ovo sam počeo snimati negdje oko 10. 5 sekundi, 1. Vidimo neke oblake velike, gadne da se približavaju. Šta se desilo umeđu vremenu? Umeđu vremenu ja razmišljam, ok, danas ću pustiti ovo 5 minuta, svaki put da okine posle 5 minuta, a sutra ću staviti po minut. I onda kontam, mogu sad staviti sve po minut, pa kad budem htio praviti timelapse video od minuti imam fotografije, a za timelapse od 5 minuta uzmem svaku petu. Tako da danas sve snimam. Samo što ne znam koliko vidite odsjaje zbog sunca. Uglavnom, umeđu vremenu ima 492 fotografije, ali mislim da je bilo možda nekih 90-ak koji nisu vezane za ovo. Znači, računajte, eto, svaki minut gasimo display, naravno, i šta se još među vremenu desilo, ugasio mi se fotoaparat, istrošila se baterija, pa sam imao mali prekid od nekih možda 40-ak minuta, naravno sad opet gasim display zbog štednji i onda će, trebalo bi večeras sve ponovo da bude gotovo, evo, 6 sekundi,
Eto, fotografija. Sad se opet ugasi display. I to je tako, znači što se tiče podešavanja fotoaparata, sve ostalo isto ono, manuelni fokus, manuelni fokus. Ovdje je podešeno na landscape, znači nisam htio ništa eksperimentisati. I ništa, eto, ostavljam sve do večeras. Inače, još jednom naglašavam, ovo snimam sa svojom Lumijom 640. A ovo je Novi Grad. A za sutra ću staviti vjerovatno da bude vam na ovu stranu. Znači, timelapse Novog Grada sa iz druge perspektive. Mada bilo bi veoma lijepo da se tamo sa onog brda može snimiti, znači kompletan grad. Evo ga, koliko je? 20:03. Da vidite kako to izgleda. Znači ja sad vidite oblake kako idu. To je pointa. Znači da vidite kako se nešto pomjera. Znači ovo sam, znači to je na minut, beskonačno mnogo. Znači sačekat ću skroz dok padne mrak. Možda ću čak i ostati po noći, ali mislim da neće biti zvijezda. Tako da na fotoaparatu sam ugasio znači display, a ugasio sam i da se vide slike kad se slikaju. Znači kad uslikate fotografiju da se prikazuje na displeju, ono sve zbog uštede baterije.